Maka terlebih melebur. Iya. Ang kopi dah. Ira, mulai melebur. Oh loh. Leman tulang, mulai tonggi. Ira. Iya. Ang kopi sudah hamba tinggi. Ira kota ngopi. Sudah tingkon. Hei. Ang kopi tinggi na jago imon. Ira. Hei. Ya. Ira. Hop. Amarebu. Iya. Baik bena. Aso ng marebu. Hei. Masih ada yang kosong. Ya, kasih lagi. Hiro. Iya. Jangan sampai kosong. Asal kosong isi. Asal diisi kosong. Mainkan terus. Hiro, leman at tulang. Alus-alus uwer kami. Hiro, leman at tulang. Ang kopi golek dan dong ano. Hiro, leman. Iya. Iya, awas. Asa ilian. Hiro. Oke. Iya. Iya. Iya, lihat dong. Iya. Iya. Ada nangit. Mau lo sepatu tingkat nangit. Iya. Untuk kita dibuat tutongan di bagasan noda. Oh, lihat tujuh sehari. Oke. Langsung tutongan di bagas. Anda hanam terus lanjut. Iya. Iya, oke. Taruh tutongan di bagas. Iya. Huton. Iya. Marikadi ale nangit. Ido. Molorung sa dito nga di bagas. Roma Mutuson. Hiro. Mari ketemu ale nangit. Hiro. Iya. Horas. Hiro. Jong mahita mo se. Kemba. Diari nauli di pertakok ni mata naryo. Dingna kutat kami na tuan nami marpugun laman. Iman apa sahaton adat sa rumah tua. Nang manggulingari day nangon. Alani masalu na pinoparna dot si solot terlumubi mahami na maramarangki. Rap dot boru bere bebere nami sa bonaso huton. Asa manortor mahami di pugun lamanon. Asa marmula gabi marmula horas. Mula hodamang majong. Mau latih mahapadin nami. Nung adi mululahod damang mulan nauli mulan naring gamay di hami. Alanima
asa marsobaham ito mata di bata to mata raja inata soribara naliat nalulung do saluna situan na torop bay namang magudang sabay. Nungan beda menggudang sabay. Ang giya mamarite sa banami martinangi mata di bata di pasu-pasu sa luna hamin na sa dasu tonon. Do sa luhun na naro manonggori ulaw non. Dohon na manulupi akan uli na rin gani. Alanima asa liat panggabian liat perhorasan. Nang mga liat mahamin na namang di bugun nalaman non. Asa ba yung magudang liat-liati. Babal ka. Iya. Kamu mangihutusan. Iya, saliak mata baca. Saat tersal langsung kembali ke depan. Asa berjalan ke waktu taruh tinggal. Asa taruh. Saliak mata baik. Ya, kembali ke posisi semula. Ya, oke. Ya, kembali ke depan. Ya, kembali ke tempat semula. Ya, kembali ke tempat semula. Mula tayo mapangkusin nami. Nung atong duwed damak salu na kapangiduan nami. So naripe, asa marsaur hami, terlumubi ma na pinopar ni na tuwa-tuwaon, dohon diak ka suhut na martinadohon, rapdot, boru, bere nami. Alani ba damang magodang siyuk-siyuki. Asa usyuk kami na pato si siyukon nami. Asa los di pohol na pato si poholon. Alani namang bain godang parsaurani. Asa marsaur kami. Pakai cerita so.
Iya, kembali ke depan. Oke, lanjut, maju, Mak. Kembali ke depan. Iya, paisa kita, paisa. Dong selesai dokter terbona suton. Mengaredi yang mahita suut na warna-waranggi. Kita papara dia puta. Rabdon baru beri bebereta. Asa mengaredi yang kita. Iya, paisa kita, paisa. Paisa itu. Horas. Mula tema pergusin nami. Alanong marsaur kami. Marsi suksiukan napatuk sisiukan marsi polpoholan napatuk marsi poholan ima sisada suhutonon di bonani suhuti. Alanima di naongro nasida. Madabotok kami dihita namar hamaranggi namar tinodohon rapdoh di burnami tamamat tong rohami mabahoni songon mangalopi diakka siuk-siuk dohot pol-pol narot bonahas huton alay sonom matabay nate aron nakisauti kurang na sasitong na mulai siya no donak kaning alana tulu mo pungi apalay yopung si paitong arte si paitong manuay bonanaon siya kaangan opung siya pudan idetong jadi asa tarala sauti jadi lama palau sih kita mga ulup-ulupi ikon mulai siya nawang ma satu sonan non Roma dapoton kahahang kita so ni ma jadi nga masih bodoh kita kan olo jadi buru namin no lenon namin no tik itu hamu olo jadi so ni ma
Namalo nami. Asa ulija ladinggan. Namar si pohol-poholan nama siksukoni. Dinarodiak ka namar tinuduh madaboton anggina. Tama maroro anggina niu kahana. Ala niya mang bay godak siuk-siuk. Ya. Do lagi. Ya, terus. Iya, mangiut tidak? Mangiut tanah, mangiut sepudina. Oke, ya. Iya. Iya. Nung selesai terterpora suton, mangarane mehita suhut na maramarangki. Paparan niya puta. Siakangan dot sebetonga. Dot yakang gidoli. Dot hita na mardangat tubuh. Asa mangarane hita rapdot boru beri bebereta. Pahisahita ba na ina? Pahisahita. Kembali ke depan.
Maulate mamang namalo nami. Di aloy damang do saluk na diak kapangiduan nami. So naripe adorang so tua sahata do sitio ate. Alana sa partortora do hula-hulana do hot bere boruna. Alani mulo di partortorani nung asada partortora kita di hamunak kaburu nami. Bere. Alay sukunon nami dah hamu jalan nami tikki to hamu. Narohan nami alay tabereng tikki. Molo adong pe si pasato muna tuhami kahula-hula muna. Boydo. Alay mo kamu pe tupak nami pabelgahami bodari na hamu las roha. Alay mo lonong sidohono muna si pasato muna tuhami akka. Si tonggi-tonggi manang nahis akka pirha muna. Pasata pertikian tuh makalayak kamang baru nami. Malate ma dihamu tulang nami manang na tuan nami ingok doh hamut tung dihami basa tamu tiki hami boru bere ibe bere jesonari molo ada na taparoro biasa molo ngaro hula hula manabe boruna Roma boru manobba hula hula jadi maksud tuh di songonon alana molo hita bermain mangulahut adat simpel tapi padat dang pola behula la rohami manobba sobba nami sira kaning imana manobba hami anana songonon dakola dito ba neng golan marboru sobba boru na tuhulana di kabupaten Deriope totong do sobba boru na tuhulana bolo neng golan marulao ja maksud tu disi na lagodak sobba heddo la siban nami nang saha me sobba berdol ma sobba nami ya tortor muna ima tortor nami songni mahate sa kami boru bere ibe bere mauliate Oi do sangka do somba tortor honon nami akalas nurhan nami na hamu. Oke mak, las maroha. Jadi mauliate mak. Along adus roha do geleng. Molo nak sikutun lakingi ya, muhamar ngutumuti hamote. Abi ngo bersiap pod adiga beliano naramu. Toy mapas roha nami bodari mapabel gamu tupak muate. Olo, hamudo na pas ako kami. Olo, malate makalay do kay bere nami ate. So ni man malo nami ngadus roha nami. Sisada tortor do bapana do anak na do rap do boru bere berena. Alani asa jupang nauli dabo na dinggan. Asa tinahoy na mol na tiyo binatu panuhatan. Patu badamang marihami si tiyo las apehom matu asahata oras jadi inna roha sangonomma satabiate dihita na marhamaranggi nasomal taulaot di hutat tahun ima ulaunon di paparan ni opung sepudan hita paparan ni opung sebaitong adot siakangan rapdot anggita paparan ni opung meal opu bunga huta opu togabuhit songsoni dengan nami lubar raja na roman dapat kami itu parbuluanon songsoni ma di hamuna hahanggi nami hita paparno pusi hopar asa di somma tikki di hita alanu ngarade hami namaramarangi dinalahu manolopi ulaon persormatuan di denangon alani i baidamang jamang godang panamonamoni asa utamu-tamu hami nasida rotu bukunya lamanon. Tahu kita. Senot. Iya, mangi umay na to so, nasa kimbali na kutik pa. Iya.
kana uli nak komanda dengan dihita terlumubi ma di para sahur matuani mama tahun siang dia ma mamit tamaso hanok ku jalan narion jadi ison rohami sian pinoparnya bukta siakangan ima amani oma Mau lihat jala nar siwana ni tangan nami martongan di bagas do ala na songonido natapa ihut-ihut di akan hari nak salwi jadi ido sidokona nami jadi tabani i songon hatani na tutua dokona nami ba tiboy na bikulan ni rumah tibuan ma bikulan ni sopo atibo umur ni na 2 tahun seu tibo ma hita umur ni na poso ma tujuh Upa 25 rumah hijau main na rumah gorga di atas ni rumah hijau main na di atas ni rumah gorga seroma di hita seluhuna di pinopar ni putaan na bisuk dot bolu na malo maroha ma tujuh Upa 25 adoras si pora-pora oras mahita sudah pinopar ni puta jala porngis pengringis mangula-ulaun jala hut mahita gabe jala mamora ma tujuh sahatamnya tuhahang ginami si petonga para siduli nami ro mahami sono pinopar nopung spetonga nan tari dari son tepak naro tajomna remnita hido gogona tung penang non sada hita utusan kebetulan alan waktu nama ban waktu jala so singkat jadi son hami rodo tutul dia mun abon asuhuton tumpen nonak kamang dot menang adong di patu pahami sor sebagai tupak namin di tongan di bagas manot di pasat tami mari itu tupak namin tutu saya enggak matutu pak kemuna may bonasuton saya tonggi ma pak kemuna tu gula tonggi mon tu gula asim mon tu sira saya enggak matutu hatan itu atama di bagas sedarion di bagas nulotar saya enggak ma di nama muka sampai mengujungi totong madok dengan son hatan ini tua madohonon tu hita selukna di bagas sadarion di partakok ni na doton saya enggak matutu takok maka na pinopar neon di budan narion satu tong ma tujulan non na dengan maka tapareahi saya enggak matutu so dilihat tua ma di hamuna salukna kaifa sodaka gajang numur song sore akka bacarian na tuwenggan hatan nama tua madohonon di bagas sadarion di hita salukna MS tabatua do perlingkuman di Sumoro tuat tade batado dilan di hamuna salukna nomor tua satu tong mahi tapi nopper ni tua ton di parorot ma solu sama tuangkian sama tu tiga ras dunga dulu kamu ulat ta sadaron hopar pada data mararo puna ka ulat ta sanggak mahu ulau sadaron satu tong mamuna sah mamuna saluk na panggabean jala saluk ma horas sone man hawe san hata pinopper ni opung spetong amalate ma Di songon di parsor batuan ni opungon sian ginopar ni opung bunga huta songon sigar dan di pergosi jadi atung nabu dari pe pasat tami i las marohamuna songon ima sidohonon nami sian ginopar di opung bunga huta pasat tami mau lihat tuh hahanami lebat tukup Gabi tara horas sada hata mahamin nong rodo kami sian poparan do putai toga nenggulan molo toga si batu amar sada kami lubat tukup amar sada kami lubar raja pe amar sada kami adong nusul nakangi boru bere ibe bereta tung sono pe hararo nami aka anggi doli las marohani deg muna las marohani to di muna tung songo dia pendong nabuta pasatami songon na mangurupi ulot tadi begas sarion unang berkamu sian dilenai di hararo nami mama berkamu sidok boti mahami sian han partumuna toga nenggolan sidok boti mahami mau lihat anggi dulu siregar jadi ngesok kita nungay nganggi duli do di hamuna ka lenami boto nami jadi songone ma di haroro nami madapatok kamuna bona suhu nami ima poparan ni inongta manang opung nami on opung rianto dinaong saur madua di bagas satikion rohami amang tua omak tua madapatok kamuna imesiala si sada suhu dohita na turut berduka cita di haroro nami di bagas satikyon takas dosong na binoto muna
torop sopi do kami di son anggi duli muna baik manang na buru bere ibe bereta tung songo dia penno dalan nami pasahat tos congong getini papa bunga nami andongan amang tua uli maruhamuna las maruhamuna haroro nami ma halas sokamuna saya patkomu Di umur ni day nangon bapa. Asa gajang doon na tiyang ni rumah gajang adot yang ni sopo. Mga gajang di umur ni day nangon dihita. Sayong gajang madihita aka umur ni na poso. Sino mo di masyan kecamatan Sempak Nempu. Maula tu pasatami tu bapak namin na siyan Sidikalang. Pinopar ni day nangon Opo Riduan Hamisian hahanggi muna na tergabung sian keluarga besar Nenggolan narong di Kabupaten Dairion. Molo secara pribadi au nungatung liling hutadda day nangon buira do honokku sekitar 70 tahun na lewat adorang so moding do pepapatta nga takkas hutadda day nangon jala molo mang napiga-piga hari peiba 2 tahun termasuk tu barisan Nenggolan saya juk do cupang doho day nangon jala gudang do akan na dua-dua na di hutan Nenggolan dohot na di barisan Nenggolan nama na day barupe jala huangkap do bahwa hutat tahun hutakku nomor 2 do ala kebetulan ma rupane au tongko pinoparni luberaja jadi huangkap do bahwa hutaon hutakku padua hodo jadi mang nadia pe namasa di hutaon saya sahat do berita na tuiba na tape mungkin dak saya sudi nabui ni hadiran alani partikian jadi do dihamu saluhutna pinoparni day nangon sian na pinaihut-ihut di adorang mangulu day nangon tung masay dinggaddo pabuatun ni day nangon di keluargai jadi pengidon nami khususnya di pinopar ni day nangon asa songod dia pangalahon day nangon ima nagabi pangihutan di hamuna tubuh dia niarion marsisiu kem mahami do bonah suhuton Iya. ma Parjong-jong tadi son. nah hobartusi Jong-jong kita. Lanjut Pak. Iya, pahisahita. Oke. Hiro. Pahisahita.
Dong selesayan no tersuhun na marang-marang yondo baru nami. Mga yang mamu hula-hula nami. Hula-hula bulahan nama kerajaan isi hoping. Mula dong selesayan no tersuhun na marang-marang yon. Rona majauh-jauh nami tu amu tulang. Raja isi hoping. Asa mga rereyak kamu raja nami. Paisa ita. Paisa. Horas. Mulia tema. RE Nenggolan dohot Bapak Sudirman Nenggolan do robongan jadi apalagi tikon neng pasaton hata manasida mangidotik kimajo sian bonasuto. Mulia tema Bapak. Tapuji tapasangak ma tuhata pardekan basai disude asido tolong derohana dengan ulau tasadarion di ulau Panipuli ni na tuai dainang natahorlongi na saur mauli bulung rohami siam Medan sian
keluarga besar Nenggolan, Dohot Opung Sudirman Nenggolan, Ketua Umum Pembangunan Monumen Toga Nenggolan, Dohot Opuku Aris Gagasi Nenggolan, Ketua Generasi Muda Keluarga Besar Nenggolan, Maceuli Alapas Diharoronami Rapami Dot Dongat Tubutan Nenggolan Sian Dairi, Tapasahat ma Hamalaton Nurhata Tutuhatta Pardingan Basai, saat mata bini Sudiaka keluargata, Sudi pengurus ni keluarga besar Nenggolan di Medan, Doh Parsadan Toga Nenggolan nadong di Medan. Tuhatama na mga leo nakapasu-pasu na diha musaluhutna. Di Sudi pinopar ni Dainang natutuay nong marumur 42 tahun. Macay gudang pasu-pasu na pinasahat ni Tuhan, tuhita dumobi tukamo di umur nagajang di Dainang natutuay say mangihut mahamu sa luhut na kapaparan na si gajang umur ditaban niya kap pangabahan pacamotan dohot akalas ni roha tu akatikin ng roh masa dan ni roha mo sudi pinapar ni datutuon tu akatikin ng roh macalas tu roha nabi mamilek si amperon disudi naka kegiatan na dohot aka perhatian na tu keluarga besar Nenggolan sebagai Ketua Pembangunan Monumen Nenggolan, Dohot Aparak Kodison sebagai Ketua KBN Kabupaten Dairi, Postorata Tulus Sudiaka atas akapi, Dohot Inang Ison sebagai anggota DPRD Kabupaten Dairi, Sian Golkar. Saya martaba-taba kapasu-pasu tu akatikin nengro. Mace gudang do akka harapat tu akatikin nengro di akka generasi mudata naik torus dan nota perhatian do pembinaan. Asabuy na sida mangit muse. Gabi akka generasi nabui tandar tu akatikin nengro di tonga-tonga di bangso do negarata. Tulus masuk dia ke ulau tasadarion. Jala tuhata ma nama dongan kita salutna. Utima. Mulya tema Oma hutatta mulu hami mandok akka hahanggi muna na dison ngasada po na pasogi ton turunan niya sa samosir Oma buktina baba alani di partikenon dinuli na ring ganon mula tuho pedelan na didelan ni bapay hutat taon sabil mapapahor paraho bapa kagak mau nak didelan itu son ati bapa mulya ati ma ipesan namin me bapa alana hutat ta don hutan Nenggolan magwarnion sahat tu jangan. Jadi mulate mari Tuhan macam mendapat Tuhan manongos akka nauli naringgan mendapoton di akka hutana alanima di pabayna muna nakaning do di poda muna gawi marbungara metong dihami terlemobi di pinopar na itu tahun marhite abang amper nakaning gabi boy tari persuyak nauli naringgani marhite di persama Tuhan di nangon monotung pola kata mulate na boy terpatu pahami raja nami amang raja doli enang soribada di persaurat retikyon sada suhut dohita di lauta sadarion alani gomos pangedon nami unang pitor mulang nok kadamang dot dainang jolomar do pogu hita jala rapi tanon mengadopi diakka hula-hulata dot amat taraja nang inatta soribada song ni mahata nami amang song ni mahata nami inang asa roma hami laho maniuk ana nong roham nak kimamohol hami nabato si boholom muna sonarepe roma hami amang rade mahamdusi amang panggol pakusi ala anong aronak kay hahanggi nami sa luhut na madawatok kami ba nasuhut tama dyan la uli matong rohami song mga lopi diya kanuli na rin gani madawaton hahanggi nami napdohot mamohol na kaburo namin di borang ang robongan niya kahanggi sa luhut na bay mamang godang nahobarto si asa rohami maniuk na batok si sukon nami mamohol na batok si poholon nami bay mamang hot bay iya alay
Dos maruhat anak kaning dah. Oke. Putusan. Putusan. Paisa ita itu, paisa ita. Paisa ita itu, paisa ita. Horas. Jadi mau lihatin mah? Hatanami sian hita nama ramarangki. Tuha muda suhuton. Nunga gajang umurnya dua-dua on. Seutipu ma umurnya hamak. Emma tutu. Hasatu mahau hariara di hol kolang iuta. Sonang mahamuna hasuhuton. Sonang ditupak tuhatta di bata. Emma tutu. Amang pendanami. Mahasa atas itu tio mak. Oh lo. Iya. Bama bapak bama. Jadi diamu pada nami. Asal saat na uli saat na denggan. Amang nami di hasuton namyon. Asa tinahu may tio pinamasok batu hasata. May damang magodak si tio los padong batu hasata. Bama. Horas. Tulang tak? Shopping. Asujuk kami hita na marang-maranggi. Oh, wah tulang. Dihita na marang-maranggi. Si Hobing bolahan nama di bagas sa tekyon. Buru nami. Sok songoni opung nami. Tulang nami si Hole. Roma mo katulang. Roma mo opung. Asa di jauh-jauh ni parborota. Tatamu tulang tak. Tulang tas shopping. Tatamu sano.
Edo. Horas Matulang. Horas. Inarohanami jo kamang boru. Gabi tulang. Alahu berek kami hurak tipa doa ka parjong-jong munaon. Bedamang marmula gabi margula horas ang pergusin nami. Ko mang pergol si gudang mulai na bottom godang dia tia sama ngeliat kami di bagas sonari itu naporo nami. Hei mana? Halo Amida. Ya, Rama Matulang. Foto Amida dan nami. Halo, dia hitam namun kaning. Kita dulu aja. Iya. Iya. Hehehe. Terus. Di sana nompak keheyak karena tulang mama jala waras birdo kami nomor ludu. Ate idea ibu tanami kayak ibu tanami. Oh iya. Yeah. Nomor ludu do buat kaboras pir asama ngrade mahmu akamang Naul tulang. anong gohatan ano pipasata Oh lo tulang rade hita laho manamono do makeheyan non. Ate tertaheheyan non natulangi asalas rohana. amang Ngayon iso nakarudang ne, karudang nauli, rudang naringgan. aso pasatami rudang sitropa pinok baron dohot hebar harwipir bedamang naho partisi. Olo tulang. Boy di jolo na tulang. Alayo nang setorlen na tulang. Open na mabuhat. Olo. Okay. Kita rin naman jalo yun. Iya. Alo hita na tulang out ba? Iro, idea ka panyeran nami. Iro. Iya. Iya. Daripada rina tong ujuk na dah.
Iya. Kalau beras Peter diheheyak ke buru namin udah. Ayo dong. Bah. Songon na sa tarida dope. Ido. Ido batari na bema. Ah, ngasaw. Ido. Iya. Bah, dedek big. Bah, Ido. Akan naman mo ni Balle nasa Tonggi. Ido, elek. Oh, no. Iya. Kamu udah dua pero do. Oh lo. Gudang naik baru hobi kisah dah. Oh lo. Pero. Iya. Pero. Kamu mana tulang ini bu? Nama lamu ni papai kamu sa Tonggi yang langon. Namera, ido. Oke. Rata ado betong patuk do. Dang bodo ber langon o tata do be. Nama lamu papai kamu nama lamu. Namera. Iya. Marsinulut mabuak pasu-pasu ido. Ido. Iya. Kalau sehari ada dua inok tahun ido. 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 Dang pas do be. Iya. Ikono pujoy dan mga lenok kulena. Ale unang sa pilo dyan at tulang ina, turhehe hamuda. Olo. Ay, sudah humigot tikot. Iro. Ha. Ang gopera, borngin din nok kita sa hayot. Iro. Baka na terbalabin naman mo. Iya. Ha. Ang gopera. Ira, amulai melebon. Allah, leman na tulang, amulai Tonggi. Ira, iya, ang gope sudah hamagot tinggi. Ira ko tahe gope, sudah dogot tikon. He, ang gope goting na jago imo. Ira, he, ya, Ira, hop, amarebu. Iya, baik tabena, aso ng marebu. Masih ada yang kosong, ya kasih lagi. Hiro, iya. Jangan sampai kosong. Asal kosong isi, asal diisi kosong. Mainkan terus. Hiro, lihat mana tulang. Elu jauh dari kami. Hiro, lihat mana tulang. Anggopi golek dan dongan. Hiro, lihat mana. Iya. Iya, awas, asal lihat. Hiro. Oke. Iya. Iya. Iya, lihat toh. Iya. Iya.
nangit. Molo sepatu tingkat nangit. Iya. Untuk kita dibuat tutongan di bagas Noda. Oh, lihat tujuh sehari. Oke. Langsung tutongan di bagas. Anda hanam terus lanjut. Iya. Iya, oke. Taruh tutongan di bagas. Iya. Huton. Iya. Marikadi alay nangit. Ido. Mulai sa dito nga ni Bagas Roma Mutuson. Iro mari katamu alay nangit. Iro iya. Horas. Horas. Iro jong mahita musik. Matututu hari neneng ro. Marurat Mahmudu Toru. Marbulung matugijang pasu-pasu itu hat. Matutu. Songon sili juang tubuh masih dijuang ribun sobinabuan. Saya tubuh ma dihamu. Nabisu dohot akka pangomoan. Matutu. Martatam marabarin marurak jabi-jabi. Horas madiamu saluhut nato di madingan. Topuhannya puta di bata mula jadi. Matutu. Amang baru sok songon imanang boras pir. Molo Petrus songon inuang nabinuan niya akan tulang muna. Siyanggi ama tuari neneng ro. Son atani si tua-tua. Prima poki bahul-bahul pacalongan. Prima to dimuna saluhuna jomuk-jomuk ma nanga kapangamuan. Matutu. Songon ima songon hatani dahu pasatame aka boras pir dohot namar dudu. Hataon pasatame ma tutulang nami. Sihol. Pirma to dimuna salu ne bebere nami. Muco-muco madalannya kapangamuan. Matutu. Marate. Atong aka pasu-pasu na uli pasu-pasu na dinggal tuhamuna saluhuna aka parburuan nami bere nami ibebere nami saluhuna. Gabe tulang. Jadi mardubutu sima upasahat matuang dia asa joho ma sudi aka dapin visitor itu. Jadi songoni ma amang bro. Gabe raja nami. Sonari lapas satu pasu-pasu mahami tu aka amang bro nami. Dalana songononang bro. Ala tulang. Anak ni na bro nami on pitu. Ala tulang. Terus pitu maison. Ala. Dohok bro ni na boruan tolu. Ala. Iya. Mangulus pasu-pasu hami tu perkelengan nami baik damang majo nadingan ne. Menotor di tempat mah itu dah? Oke. Iya. Ya, ulas sama. Iya. Jalan mbak. Iya. Emang menotor di tempat masih bagian. Oke, mulai dong lanjut.
Iya, kembali ke tempat. Baru amang bro. Pasaton paso-paso mahami. Manotor di tempat mana? Manotor di tempat mau nang pala dilihat ton. Manotor di tempat unang pala dilihat ton. Oke. Iya, apekan. Iya, Horas. Iya. Baru bujang baru. Oh, tulang. Sada waktu ha anggino poru namion. Manotor di tempat mai tada unang pala mangaliak. Marang-marangyon. Asa doktong di bagas sada ni rohan asida. Padamang ma naho parusi. Horas. Jadi sama nomu yang bro. Olo tulang. Ono ni no poru nami. Benda bang pak. No. Ini no. Iya. Anggap Iya. 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 Ang baru Olo tulang. ala Horas. jadi songonon diamu amang baru Olo tulang. parsinabul nami dang dinggan ulaunon iya suamu dapat turehon siya sanggia tuari nanengro lamu tumalona hamu di pasu-pasu tu hatta la patu-patu ahun ulaun di nenggolanon asa toktong marsada hamu jalan marasin roh hatuan nengro batu parsinabul mapasaton nami saya Ba, mau lihat tulang. amang parsi nami aso pasatami tu raja perhata raja panukunanon doh asanggia di lopokon di bata habis tara do habis tuon patro tre holak ka predator di nenggolano padaman no warsi Sok kita bo. Horas. jadi sono mamang boru Nahuli raja nami. nabu dari upang hidodo tu hamu no kamang boruku ala tong do hamin wai pengulian ni pangguari ni naboruon boha mang boru nang isomanian pasaton nami akan nahobar songon na pinangidubuna Nahuli dia ni tulang. Alai aku pateri dehon nami dunong mulak-ulak kami mangalak boru ni rajai. Inarohan nami ditortor ni si majukotiman na roda tulang asa tong uli dihamyak kageleng mon dinggad dihamu hula-hula nami so ni menepeng don nami raja nami gabi mak jala horas iko pateri dehon nami dunong mulak-ulak kami mangalak boru muna manak tu dia bihamu mangalak ka saluhuna saya tu si mahamu dapotan parsau Emma tutu sa di sulu ma saat mati bertian di Tigaras leleng mahita mangolu saat panggabian jala horas-horas Emma tutu hataon pasat kami mijo perjulut tubur nami Marningo tahu. Juni simat waktu 5. Kalau 6 tinggal jadi hulala. Alik ko dokuno kuatan sakabaw. Olo papa Jadi open wae. Ba, waktu orang bersawat kian sawat ibe. Ala hola naon na mangulu jala huingot puda niyak kangon. Sude dia kaparibako
bawa aduk buru-buru. Nah medok dapat medihita songon nama tiba-tiba songon buru-buru dirugian. Ima padok na wow, jala tepat nama tajomna rintami guguna. Alat kenyataan. Tak kubo watak wagak pami don nang nami. Jala nyorupani isurok punang tak palagi jang dohonok katakku. Ada yang nak pehudok songoni barang don non akahang di bisa mana baik. Oh lo bapak lo. Ada dohonok kuma hatan si monang atur hadu kema HP tugu lup tuk kali bahasa atur hati tima tugu ni hormo asim rohani amat tadi bata nunga maranak berburu marninin akang satu na marnono songoni mah dihana kana tinggal honda keluarga Maduti. tapi Allah. maraku mo jo maraku la nyaw Allah. Sautik dihita namar paribat tubuh ni omak ton akka abakudo akaku. Allah paribat. Di bagasatikion rodo hami namar pariban ala toludo omak ton opat namar paribakan. Ison rodo hami sudah akabang do akang. Manang songo dia penon. Hami di sonak karo akai botom. Manang sosa dia penon. Roh hami sebenon nami naturut belangsung kawa di parmording ni omak ton. Irok na tua abang marbui taduk, marbui holi, gudang si bosur otik nang si bernitodi. Iya tuh. Morduk sosadia pe, nabi namion, nama dupai ulaton, amat tari bata manggohi pasu-pasuna. Song-songhori kamu abang, ibarat kami las roha, ra udur kamu soni ihamuna kana marhamaranggi. Asal na tua bari tama bagay tum berlalu sinaduan. Ari umat tung gabi abang alarap pamu mars paul. Bolong song-songhori pe, hatasian ahuang tebak abang. Baik tabay karong ama. Kamu pe kana konna madu sudi. Adong do DPR, adong do kabar bisnis, adong do kabar usaha. Jadi unggon na tuon sabutul nai. Pos roa itangan ni siamun ni Tuhan hidup bainonna. Alana ding gadom margeleng. Ding gadom marula-ula. Ding gadom mardonga tubu. Hucerita o sotik. Mate naman bu nawila rias rodo na dua kulerias. Mate bapakku rodo na dua kulerias. Jadi alani terharu do nilala burjuni day nangon. Pos marohamo akapara siak kanga sampai usia bulan. Ujulan ni reon. Na tininggalon ni day nangon. Pos marohamo semakin tabado hamaju mujulan ni reon. Dah parawak kamu nang pehita satara do hita nuain mangado pekuleulata. Dah tulang ni bebere namion opung ngeranak boron kami matulang na robot marga si hole tuk pesongonon ni parjongjong nami turok sopiga kami nados do tahan nami akka amang sayang giat molotang yang nami saya do tuhamu terlumo memang aku bebere namion tuk pesongonon di haroro nami anon na boy ubag kami anon sungod dilan ni tang yang nami paso-paso nami maradopok kamu bebere nami las marohamuna tung nasada pian no dabotak kamu sa anggotang yang nami sudi mahamu dapatan uli na boy ta prato pahami dilan ni tang yang nami maradopok kamu na sada ma tu anak ni bebere namion sada ma musetu boru sada tu pahopo pangguari sada tu pahopo anak sada tu pahopo boru hira songoni ma na boy tarpatu pahanami Mangara de hita na di guaran ni tulang ma musik na nahoparto si Mangnan. Sasara tulang. Iya, tuh sara. Baru tuh song. Jangan, iya, nana tulang. Sasara. Oras. Sambil tepar rohahon nak kena bendi tulang. Amang pargual pagosi asa hupol hami
na pinupus nito dinamion asa dapat songon hatani si tua-tua balik ka mapagabe na di tabo-tabuan asa ari niya kabere namion gabi asa hubere kami songon otok-tong marsi paololoan damang ma asa upolo kami akka bere namion pada mama arang dari homa Orang-orang dari Honda tulang. Sambil paroki taharoroni hula-hula tau dabo katulango. Hino do paribata. Didongan na meja, asa persiapo kamu dia kajabar mangihut. Dia katodong nami nalah masih panganon, boy no masih panganon, nunga dilayani.
Oras. Molo pabaynan muna. Tung sawoy do terpalos sami dohot pabayanan. Alaman ang buhape raja nami. Didok na tua-tua dang sudah purun naksosako jadi balia. Dang sudah naso bani uhum ni kageleng mon atik pe sepatu bang nitam kan naso sadia. Alina raja nami neng Roma hai marsoba laho maniuk-nuk kamuna. Hula-hula nami raja shopping. Tulang nami si pole nak kaningan do diak kaperiban nami do robong amuna salukna alani mengaradi mahmu raja nami asa roh kami lahu marcoba ngarade hita Berbaris pa ita so pangiduan ni hita hasu huton Abang Boru do. hita hasu huton mengarade hita oke iya molo boy di buat senari kes ipasahat molo dang ijalo nomor rekeningan non namalo nami Neng Roma hai marsoba tu tulang nami raja si hopping do rombongan. Alani bae bajugut ng sobay ba. Asa ro hai marsoba tu akada tulangon do na tulangon. Iya. Udah? Iya. Perjolo. Ya. Lanjut. Ya, kasih. Sama tulang, siuk. Iya. Tidak nih purona. Unang sanga majalah nomor rekening. Iya. Iya. Las buat kamu jabar mengikuti amang. Iya, lanjut. Iya. Iya. Lanjut. Iya. Nah, kamu Maison. Baru tuh baru tulang.
dihutur tak kedaka pada boy ibing-ibing rohang marsoba mardongak kebeng so malah sini rohanami saya gia matutu tujuan dari pasu-pasu itu hatta saya gabe mana ni ulamuna surma akap pinahamuna saya dapat ma akan abisu burumuna do anak muna namar pakat tujuan nyari pasu-pasu itu hatta do si tio Tio mapani dia muna mana na tu dia pe mah mangalaka tu dolo dapotan na tio tu toruan dapotan mual na nauli asa songoni ma parla komuna di bagas hatikion pasu-pasu itu hatta doh jabar nah bar to kabar dotai tu masalah situ dirhami sayang gia matu juluan nyari mo kamu saluhu ma tu saya nang biarung akan namar niang tu ari nang ro pasu-pasu itu hatta soan atani upama masih dohoron nami hata mengunjungi napura tano-tano menina ranking marsi tanggungan nakpe badata pada udau saya itu ditabi matoktong namar si gonggoman ma tutu bahaka amboru mangido pahatan ni nama mula tema raja nami tinawai tio bina itu panahatan baik damang masih tio tapi homatu hasahatan mana mang bay ora kami nak kaning oke dihamuna tulang nami pamupus raja orang rap dohot tulang nami rajai pasaribu jadi hobar kita disok kita asa datang bertemu tulang tak hula-hula nama mupus kita semua orang kita nama marang kipe pepada lepuk tes utama tu semetak kamang kenang so diamu nunga tulang asa hutang-hutang Muhammad Junior Rajai gabi ora sang bro asong ni ma amang panggosi nami ananung radi Rajai tulang nami pamupus situ morang dot pasaribu dot rebongan dison asa tamu-tamu kami haron nasida tu buguna lamanon bae namang godang panono ni dia mau kang guru akan pung pinita muna nama nomono hami oh lo tulang ngara di hami di poguni alam muna tempat lebih manukku behami terlemu bima di pangguling ni hari ni naboru nami naung saur matuon itu tutu raja nami alani jasa sak nami huberi kami ngatur tikamu di sunak kapuparan yang boru nami na parjolo dia musalu na peparan yang boru nami o secara khusus seperti kianon alau huri mangihami hubilangi hami hirana poron nama na parpudi na pinupus nami law sami akabona tulang anon digugi hami tusungod dia no nakapangkuraw nami huberi kami hamu ikot tording marison terlumubi hami do raja basaribu dison nang palo do kami mangatusi mahamu di sadani rohanami nalaw pasato nakapasu-pasu to hamuna bulong ngaradi awak kapenop pernah kamang guru nami asobit hami godang nami nung arade bihami tulang alani amang pade sajur mula-mula sajur mula topa
Baim majolo gudang mula-mula, laos dapot tu gudang soba, asasiat tamen nomor banggi dua tua mata di bata baim madamang. Iya. Melihat mamang pade ngadileg ko pangiduan nami. Anggia matutu marhitiak ka goci-gocimi. Sa pangiduan nami tuamata di bata di parsar matua ni naboru namion naung matua dulukon. Huilalau kami terlalu mubijak kaberi namion kirim doa kapasu-pasu namaragami terlalu mubidi banggabian. Alani dipartikan di bok kami do harbu epir songoni rudang namaratur. Eme namar luddu. Anggia manyat tujulon nyari di puri na porwon. Dia kapahoppu marluddu maka panggabian. Hot akapar khorasan pinitani ulaun naung dos rohan yak kapaparan na poron. Alani naing manyelet tonon nami yang dia melihat panggabian. Lihat nang parhorasan di tonggo-tonggo ni pinopor nak amang boru nami, amang padde nami, baima godang lihat. Bagas tutu ay di sumur gajang ay di bodar di pita ulaun di bagas sadarion dak kapoparan juppama songon naboron si gajang umur jala di halenga kapopar Ma ada di tutu. partikan nang boru pasaton nami ma rudang namaratu namarision eme namarluddu anggia mamarluddu kapanggabian parhorasat dihamu langsung ngoni harbu epir nahuwak kami asa pirma pokki baul-baul pasalongan pinitan di ulaunon pirma to di muna madingin jujuluan nari jemput maka Ma tutu. alan yamang pade baim ma naho partusi las Roma hamu akka perkelengon nami majalo akka nabinuan nami rudang do harbu epir atur namang boru Songo si Parjolo nasagot. Yeah. Yeah.
koto namin notor hehe hamu boras birniu tidak kena tulangon. Boras bir terlihat kau mana tulang? Iya. Pesan dong. Hah? Marlu bahida. Marlu bahida. Tutangan nih baik kita deh, tutangan, olo. Elek kita. Tabahida. Oh, tabay. Iya, kok kamu tuh tengah dibagas? Dio Jakot di tengah dibagas. Horas. Jadi sonima nang dihitete ropo. Namar bane angget matutu marita kapas pasuata lam tabba marihamok kadame tuaka ari. Matutu tulang. Jadi partikeno sotik ada orang sepasat time ka pasu-pasu dak ka radio ni rohanya ka natulang mon akulus nagajang stur orapu. Sotik ku bajo taroboy ti tarlumobi ma dia mau kabupaten yang boru. Ando ko pasata mi petik kita lumobi tu akka pariba muna di son. Dia muna ka leko ite. Sikok di son terlumobi mau pumuna namar pariban na opat. Isodo partigalingga ala simanik persiman lupug. Songoni mamuse dohot akka boru nami pariban nyo pumuna serpo pupanggiang isodo paruta sinaga. Jadi tung nasongo dia benar kami nutik kinasida manulubi do akan mengurubi akka ulo muna ka namar pariban.
Jadi tersoni majolo sekedar informasi daroro nami aka Mau lihat itulah. situ orang. Ada di partikan ope pasaton nami ma ulus na gajang setoro rabu songon na uruku kami na perjulo na kaningan angkiat matututu gajang na kabarita gabi barita horas barita katayang nami tu amwaka buru nami. Tani mengarani meta bomotuson. Bomotuson. Jadi perjuluma ala nabi ni tanina porudo tording maju hamudison anak nabi itu. Oh, lah tulang. Mitor mangudu ma doa kebebere nami musi ima natulu ite menang bahasa lau wakai toda. Nabi melihat mari Tuhan di pasau tua do terdado naborukan nabur jumar do tua. Sulau patiki jalo beri kami songoni do maka ibebere nami dak kefoto nami. Pos marohamuna saat mau tahu ke pas-pas na beragami songot tuh na porong dua-dua na tutu tulang atau ngadorat atau kunai masuk ke situ tua adorat duka pepeng ikut-ikut di lubu saruma tuh mau dia ka ya anak kodo aka borun ini na boron satu na batuk-batuk bau ya tapi emak ya mana por tempat mahita Oke. Iya. Oke, Horas. Horas. Iya. Oke. Baby kaya. Iya. Nama iu mak. Ala sarupa do berkami tahnya kapapun, itu laban nang atoro akan nang sohot. Oh. Maju masuk di pahopu nang soho sia anak, do pahopu nang soho sia boru. Oh lo. Bolu sesala. Maju sudah. Ya, baru sesala au 10 saudara. Doan do Sirianto. Lungu munai bare lungu hanami. Jalai do pinang ido ni pungmong. Ay buyam manyan ila Tuhan ni pasu-pasunay marnini au siapa pukonin. Pos maru hamuna kabar itu baru tujuan nari marhite na pinajagar muna o pumunon. Saya atok mahamu dilita dormuna atong doron nami masong ni Kristo tua. Tubo lalak ma tubo sikuru dulu di Purbatua. Tubo nanak ma muak kabere dok boru dong amuna ma sarma tua. Ma tutu. Sungoni ma hata nami di sudia muak bere dok kami bere nami. Bam mamang pade gudang nai asal besar tabi pas masuk. Olo. Ya. Oke. Jadi tajo tatang. Agi menyasong na boronnya nak papunon. Maino. Sudah hita. Betabum majolo nasida. Patari dan lihat penggabiani saatnya tuak kapaparan naon. Terlumubi. Song lima di hamuna todong nami. Terlumima dong asaulaw ni abang Sidodi. Dong akang sahat berutobing. Upung non. Kalau nung roh mamang marsipanganot di jamu ni asu temamu. Baca na kasih jama. Asa dilayani parwasta. Ya, kita lihat tu mana sida. Ya. Horas. Saudara Tuhan kapal punami. Latul opong. Balatung ida tukami be. Amar nini idon. Oh. Ale mari kita studio do situ pal. Dapat tu pal hamu sogo da tora. Obar sona kadini do mon. Tak soro honokku. Hamu na tora sede iparmata lai margulu hamu igor. Mari on ito on. Jupamu magor mari kaper perparo da. Dumobi Susiranto
do sini udah dapat. Oke. Di perguling ni hari ni naburon tapak na tajom na rin tayo guguna yulog kamuday atong pasaton nami maulos na ganyang store rabon sa ituturo na makakupara muna lao makalinga mo sa tok ka nasa matua mo tok ka ng mingot ala niya mang pade ba ma gudang na aso pasatami Manotor di tempat mahita. Ya. Iya. Oke. Ya. Hukdo marsya minamina sahat tu partikyan alani dia muna be akamu para nang boru mulai siya namang boru panggiang no aing satu akamu kana poso pos dorohan nami ngalamu majuamu atong mamu marsya naminan songo lapat ni gaul marsya kulko songo suat durabian paima satai sa uluan ya sa tami pas pason terlumur bima ta akamu para nang boru nago bedamang mo tapi ma Oke, jadi menguruti musik. Ero. Saya tuh dapat terrokap. Ale julo saya mah setahun. Jadi asik kau betar singot tu suhud. Oke, jadi sotik naik. Ya, oke. Tama tanah tulang. Kamu tanah, ya. Tulang mama dokon, tak karung mik nih lagi. Oke. Oh lo. Nah. Emma tutu. Emma tutu. Ero. Oh lo. Oke. Ya. Bang agak ni itokon. Agak nonohon nih. Ah, oke. Naman nuara dokodok naman. Jadi kembali ke tempat. Iya, kembali ke tempat semula. Adong udah pinakingan na orang fuparohahon. Sebetulnya gudang nayo na orang fuparohahon. Oh, lo. Radi doha itong. Jadi nakaningan tak so fuparohaw biak kay bebere. Termasuk masih kami. Dapat ma songon na buron dia kahatuaon. Alani gabi makanilu nasional kapapamuna. Doon namin sunod ko sido tua. Asa pirma pokki balbal pasalongan. Tu dia mengalahkan makabere nami. Tu si mana dapat tak kabar saulian. Matu. Manotor di tempat. Oke. Jadi. Oke. Jadi hupatak kasu saudi naik. Oh betul. Ya usik biara uneng mamberengat kagelek kosi lomora nak kapasu-pasu. Kami dono nami ma kaparetina kapasu-pasu nami. Asa tubuh mena tabisu di Purbatua. Lamu tu busuk nama ho amang baru manutur kaulan hangbon pepeko satu nasa. Matutur aja nami. Kasih ulahnya. Mau lihat tulang. Dehami roa kamang anaknya kangon khusus na doh boruna sekaligus doa kapahopuna rohami pariban ni si matua ni akangon ima tubuh ni pariban nama ami jadi las roha mabege ala yudang akahula-hula dohami naborngin batuani may amang dakuboto na marujung bolu akang iniku sebenarnya molo akangon na burju don nalapok keboy do tirio muna na palagi narianto so nganinang parumain ni ba borhoping ingot tami da kapariban nyo pung muna da Olo nang olo. Nahuta do ita molo kanawang uleon marsi doko nakita ake. Olo. Iman wang na tinggali huta ke narianto. Jadi adong di soku papung hami songon gatini ilu manetek ningon. Jadi lah semaruh hamuna mangala songon dia peoda asim monin na tusira tonggi mo tugula bay nomuna. Matutu. Songon ni ulon ni akangon. Olo nang olo. Jadi malo songon au lasir hakku ijo-ijo ni hula-hula tahun madohoti pesta ni akang boron kesal daw na diariahay mar pesta hami ikan daku boto ini jabu ni akangon daku lului memak tu parmain Ba. hape nga marsahiin na hape si ago magsial na iseni ko Ay ma. manamorongin Ay hami pe lumud rohan kami no. tulaw ni si malopuk nang boy dang
marsihoba takam. Ayo dong. Imala ni burjunia kakoda. Jadi songoni toda la semaruhamuna. Olo dong, olo. Oleh atema. Ano man? Rodo hami lima hula-hula muna marga pasaribu. Olo tulang. Sekalian do panguliannya kana poso ima lain namin naman wirda. Ima idisiala pasari mation ni naporo namion. Idisiala ni. Anggia matutu na dua muno manang naporo namion. Saya dia itu hatta ma itu tanga siamun na asamar jabarin mana ima disugu hasonangan. Suang songoni manang hamuna saluhuna. Tarik-taring di naporo namion. Asai tabay mabisu do holong nambar situkul-tukulan paso-pason itu hatta. Uduk tusi songon nabinuan nami naking songon eme na marludu asa marludu mapanggabian marludu maparhoraso di hamuna saluhuna ulawi siano tuari namang yuk paso-pason itu hatta. Songon ido boras pir asa pir men napoki bahul-bahul pas salongan. Bir matot dimuna asa jomu-jomu meyamu. Matutu tulang. Uduk tusi ya kamang baru. Gabe raja nami. Dalam nami rotu somba buana kapasu-pasu tu hamuna binoparnya amang baru nami. Ano ison anong do dipatu pahami ima songon ulos itu rabu do ulos nagajang asa gajang barita horas gajang barita gabe matutu. Jadi hamu buana su nami ima binoparni opuranto barbaris ma 3 amang baru 10 tulang. 10 tor barbaris ma 10 jos. Ala. Pasu mahami, babay mazo, kodang pasu-pasoy amang nama nami. Manotor di tempat mai tada asa terkontrol waktu. Oke. Edo Horas. Urut usia mang boru, ba, pasang koma mamang boru. Ala tulang. Pahopu pangkuaran masih anak, pahopu pangkuaran siap bo. Amang masani godok pasu-pasui. Ino tutodong nami dong saulaw ni abang sidodi na sa sinikalang dot akang bortobing suang soni dong saulaw ni akang siesti nasian guru-guru SMP Negeri 2 Parbuluan asa marsipangano mawa manginang di bagas ni hasuhuton soni ma amat taribata marhite ulaw ni na tutuaton dapok makan ni jalan muna jumpa kana luluan jalan dapok madihamuna nang akasada ni roha di soho di basatikyon sian hami tulang muna marga basaribu doron nai betong dia muna saluk na ya kabo parena kamong boru nami asa tapulak ni si bagading di atas ni pangringan toras nama mun tuak kejulan ni aron akan marah-maranggi horas mamu saluk na marsi pangringan matutu apeo musik iya adaptor di tempat oke iya Ido. Tong masuk dia mang boru pasangko mama pahopu pangkuara sian opusara do siap boru. Dok nini dok nono tong opat. Opat sian opusara. Pasu-pasui. Iya mana torite Pak Mahita. Iya. Mazo muset awang baru tu opu kisaran tibot yang di rumah tibodot yang di sopo di sudina pinoparni tinadik ni ina nata holongan sayong gajang ma umur ni na uposo matutu baik godang na nama nami iya manotor ite Pak Ma mau lemar foto pakai selfie sendiri mana asa nahatop kita manang nabuhaw pa mang baru si Panironi ulaunon. Bah, anggo si toho nama. Tong nuson na matua asa balitang mana pagabi na tinapatawan. Ari mu magabi ala totong no mu marsi tu ko. Matutu. Matutu. Pai ma gudang namang. Ido. Oke tulang. Ima. Baru. Ano may. Ano di daro panjangan apa? Lah ida tulang ido. Jadi tung na huisi penon sampai ba sadado mo na majalida ka lay kay toda. Jadi alan emang pade. Asaro mahami mamula ka pergelengon namion. Baima godang na hupartusi.
Iya. Iya dong, pahisahita, pahisahita. Bersiap-siap per meja.
Horas. Majalo daging dokter dinami asa Jepang son na dua asa turtumen na duhur tiomen na lote asa unang muba hata muna paso-paso jala unang magabi mose raja nami manang sungod dia pe dihararo nami madapatok kamu songon na makamalatehon asa sahat aka paso-paso muna itu lang asa radi matulang majalo dihararo nami molo pe irok na tua-tua dak sudut na purun ya sosakop palia dak tuk sibenon ni tangan alan sibayno sosadia raja nami tung peholan jari-jari 10 marsob bahame tu adubamu las marohane rajai abang pada nami naing marsob mahami tu hula-hula nami tu marsiaturan marajai di asa pacong batu pada abang madihami godak sobba dihamu perhobas meja perjabaran asa rohita ida ya sama main perjolo tada bota mahula-hula ta nakikan dewa persiapan oh lah ya Roma itu akak sana main perjolo iya tasiung maka tulang tak donat tulangnya do peribatan akaning akadaina iya pandu si pada halo mereng sini kok do rohita aduh
Ito, Isaida ito. Pak Isaida. Oras. Sama dua, asa tipu ma tiang ni rumah coba tiang di sopo. Ang gajang umur ni na boru na ada cucum non, asa gajang ma umur mo na karapos. Ma tu tu. Na roha. Asahatan. Asahatan nama. Oh lo tulang. Amak pada nama lo. Nungkau pasatami jalau hami. Akan uli na rin gani bedamang mahasata do si tujuy. Oras, oras, oras. Jadi hobar di Tonggoraja, hita mangan umum jam sada. Jadi on unga jam 3 kurang.